gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, apay, anya ter aramiden dakwarog ken Kapitan Iday atep ti balayaw. Ay, lansaan daman jay atep me, mare. Uray daladwa. Ay, tapag tinulungan da. Tapno mabiit amalpas. Apay ayaanas ken alansaan da. Katno adda umay abagyaw. Kasano nga ibagam nga dabagyaw, ke nagpigsa mo ti init na. Ay, di ka ay agdengdengag iti radyo. Ay, day talang amin agchis-chismis ti dengdeng gamwen no aramidam kay. Aywon maray, amom kaday no asino jay istoryaan da abakit anak kitaray di ta abagatan. Kita manday ta. Umay nakmanen istoryaan. Apay, di mo kaya't adenggan, no iso ti pag-iistoryaan da ita dito'y barangay tayaw. Ay na, marituyang. Imbes aday ta nakitartaray ti ingka istoryaan, ingkakit di palagi pandagiti chismusa nga adda umay abagyaw. Tapno makapagsagana damit. Mala, tamapanak man nga rod gumatang di tatersina ni Marijuana ang maray. Naban mo kami kini Uncle ko nagilan sa iti ata pantay. Nay, kaslaad da kayat mo nga ibaga, kwarog. Mabisin kami. Pag mirindain na kami mo Ay katuan day talagayam. Tanay, ada pa panakinton madamdama. Sa anak pa anak kaina na, ibabaon nakmanan ni Uncle ka. Kat ibagam apaginanaan nakamot Ginanak to ka now. Inton malpas ko mapalagi pandag iti kabaranggayan tayaw, may papan iti umay abagyaw. Agtulnog kalatan no anya ti ibaga ni Uncle mo. Unantay, iso pagmerindaan na kami na. Sige, mabiit lang Tay nakisaga na ti meriendayo. Maray, nangeg mo jay news iti radyaw. Sa anak isem iti news maray. Chismis ti kayat ko adenggan. Ay, bayam pay laang day ta chismis. Tada sumangbay abagyaw. Super typhoon ka now. Isumati ko na ni Maribanang. Kat itataam mo, anya nga iti aramidam. Anya nga'y kumatinaskan nga aramidag maray. Agsaga na kayo kanibadong mau. Sana aday ta chismis ti aramidam. Tiyak ang mo abawal gaya man ti makichismis no adda umay abagya. Kunak ay abawal, di kunak agsaga na kayaw, tanapigsa tay bagyaw. Apay, tinarimaan yun ay adya atapyaw. Aywon anya. Kano sang kay istoryam iti. Abasit lang nga angin kat maitayabon di atap ti balayaw. Aywon, pudno day tamaray. Ay, narigat ti saan nga agsagana no adda dumteng a kalamidad, maray. Ay kat ipuspon ko pa'y nga rod at makichismis itang aldaw. Tay bagak man kinibadong ko nga agsagana kamay maray. Ay badong, adda ka no sumungad abagyaw. Way, namaw. Napigsa ka naw. Ay, kitwid Super typhoon nga raw. Ingka nga rod ilansan ajay atep ti balay. Tawan samot aramidam. Ay, nabanuga ka nagpagnapag na iyarwal. Iso nagawid akaon. Ituro ko mampay. Ay kat ingka pa'y ilan sa jay atep Ay, di nakmampanugin si ka. Tuyang. Kasano nga'y numaitayab jay atep. Saan na may tayab? Adda ka nung nga rod bagyaw. Sapay ulit-ulitin na. Hamuk daytan ko na lang arudain. Mala, pumanaw ka man dito isang wanak na maturuga. Sa uka asaw. Oh, anya, kwarog. Tinungpal mo matla ang tiimbilin ni Uncle mo ka? Unantay, nagmalay-balayak. Pinalagi pakdag iti bumarangay, may papan iti sumangbay anapig sa bagyaw. Nasaya at tainaramid mo dayta. Angam ni tata ba daw? Nagrigat apalagipan. Adulamin. Kung nanakit din. Ay, katuwan mat. Kasta talaga ti ugali di pari badong. Di namot ka't adenggan dagiti bagbagak. Nalaing ka, kwarog, na alam ti boses na. Bayam,
Makaamumutin no ada mapasamak ka na kwada ka ni Marituyang. Anya kwarog. Natungpal mo matla ang jabilin ni Kapitan kan ka. Un kagawad, hanggang natangkan ti ulo ni tata ba daw? Di na kaya ti dungag. Ay, sige lang. Saan ka ama umuma? Ano sam? Baybay tayo latan. Tapno maitayap ti atap ti balayta. Numalabsam, ay ka palagi pamlatta. Makauma may, tako namla na sino akalaingan. Ay, ada talaga dagiti kakasta at tao. Anyong sige, padasak man na nakasarita maminsan. Papanam ko arag. Mapan kumanan palagi pandagiti tattaaw. May papan iti panagsagana da, gapu iti umumay bagyaw. Umay kakidiag tugaw dito'y abay kaw. Tara man naman da ito'y arak. Ay, May ka na. saan ang tataba daw, tada papanak? Nasa papay. Umay ka lang tugaw biit dito'y. May ate aginom ita. Medyo nangin. Isungarod na angin ay tagparparik ng tibagyaw. Adayo pay. Ato iti basam. Pagustok man lang ay, saan gayam tataba daw? Malagip ko nga mintirupan ni Uncle Kao. Di pa nagpangrem na no kasi makaungay. Adula amin day tag pangrem. Oh my God! Nay, maribanag. Medyo agarbi-arbisan. Nay, wingag pa'y sumare. Ay na, daytoy sa amatan di ibagbagada anapig sa abagyo. Isunsa talaga. Ay, naimbaglaangan. Tanagtinulong dainting kan kuarog anangilan sa iti atep kan diding ti balay may. Nariga ti saan ang makapagsagana, maray. Ay, katuan na Laklakaam aya ti maitayab ti atep ti balay na. Ay, narigrigat amaray. No maigiddan ang malagkab ti diding ti balay. Win nga rod. Dayta ti pagdandan agak marikwanang. Sapay ko matawan to ti maitayab nga atep ti balay na. Kas kada malagkab ti dideng ti balay na, maray. Ay, wen Ay, kat no idi pa'y lakal man ang nagbalay-balay ni Kwarog, amang palpalagip kadagiti bumarangay. Ay, maray. Kitaham day ta magmagna, Na, nimot pari ba dong? Agdiwur-diwur mo. Ay, kaya't nasawad na bartag. Na, amo na nga ta, nga adda umay abagyo. Amuna Kano di namot kano dengdenggan ni Kwarog. Ay, una yan. Ay, saus. Dandanin na ipadugmam. Imbis ko maama panagsagana, day taki din naging inom ti araramidan na. Ay, saus. Mahay blood manan ni Marituyang. Ay, dinakmanban ni Kasantuyang Kunak atari maanam jay atap ti balay. Sa bali mo tinapnapanam. Madanagan kanto mga minunay. Awan ti bagyo na. Kung kunadalang na ita. Kani agarbisan. Ay, sumanao kanto may tisong agarbisan. Agsardeng kang agsaw nga mina. Takitam, agsardeng may ti panagarbis na. Ti saanin nga agtedted da ito'y balay. Tinariman mi gayam kini Uncle Kao. Saan tayon ang madandanagan nga amangan no itayab ti angin ti atep. Linansan mi nga minanaimbag. Nasayaat. Kita man ni Uncle mo. Pakapi-kapilangan ni Jack Kusina. Pakadua nga rod kanyak ni Uncle. Mapan mi kano kitaan dagiti naapiktaran iti bagyaw. Inton madamdaman. Lepasan pa ni Uncle mo ti kapina. Barang sumardengan inton madamdam ati bagyaw antay. Ay, sapay la kuma. Ay, nagpigsa talaga na ito'y abagyaw. Angin kan tudo tinapigsan tay. Iso anak ama. Ay, saus ba daw? Naitayab manon jay may isang atap ti balay. Jesus, may tayab sa amin ang atap ti balay tuyang. Ay no, agdadad pa yan. Kasano day tuyan? Day tadiding ti balay. Kasla may tayab mitay. Anyan darami dun tangay. Day!
Ay, tayo abang agpaiso yatap ti balay ta. Awanan ti nabatay. Ay na, ay, mabasatan dito yung unang pibalay ba daw? Nay. Pati jay ditay, may tayab ko tinto yan. Ah! Basol mo dahi tao! Ay, di naman papasulan. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka tarimaanam. Di nakmat ikaskasaw. Anong mga imbaga? Idi sakbay ti bagyaw. Ay, awan ti bagbagan. Na, ayawanin sir dito'y balay ta. No tinarimaan mo kumangamin iday. Hindi na ko sila panakasta. Nakatadtadam kayo din ti panangkus ko sila mo kanya ka. Ah! Tarimaanong dito'y balay. Anya, ipatarimaan mo at hagusan kay madama pa lahing ti bagyaw. Apay, itantan mo pa'y lang. Ay, natuyang paginanaan na kumamit Apay kumapaginanaan ka, nakabanlukam. Ha? Nangamin ni tayo, tinakabanlo ka. Ay, saan ka nga panunaw? Taawan, tinakabanlukam ba daw? Hangam din nakpay magkumaibaw na. Ay, ingkat, tanay! Itayab amin ng tibagyo to'y atap! Awan ti martilyaw. Kat ipamuspusa nga! Alangan na papanak bumulod, kitag bagbagyo nga raw. Anya ti mas nakababain. Jay mapan ka agbulaw, wano makita dagiti karro ba da ito'y balay nga awan atap kandiding nga. Ay, yun na niya. Mas kababae nga awan atap, kundi din dahito'y balay. Ay, wunay! Inakon bumulod! Parinteng! Pare! Nay, apay, pari badog. Ni kumpare ngay maray. Napandita barangay hall. Duadaken ni Kuarog. Mapandatulungan dagiti ka barangayan an apiktaran iti bagyo. Apay aya, pare. Umay ko kumabulodin di martilyo na maray. Tari maanag man di atap kandiding ti balay may. Ay, wun tanay. Naitayab samot aminin nga atap kandiding je balayaw. Puno day ta maray. Martilyo laeng ti bulodam. Pati ragadi ko man amaray. Lansa, kas kada bagas pa yan, no da. Ay, nagadaon. Kan pati si daanan amaray. Ilayon mon. Kakaasi kami maray. Ay, nabagyo lang nga ro din di balay may. Awan pa'y kanan may maray. Ay, saan kayon tumot ngamin anagsagana, pari badong? Anya gay ita. Ay, sana bali maray. Amukaw inton maminsan. Kaasi kami kanituyang kumaray. Tulungan da kami mutin At datulong ti barangay, kadagiti naapiktaran iti bagyaw, kabadong. Ha? Ay, adaya maray. Umasidag kayo akan ni Kapitan. Ay, man maray. Ibaon mo to ni Tuyang Mau. Ay, maray. Tatari maanag, di balay may. Saan mo't kumaamapir di day tabalayaw? No impangag mo di impalagip idikan ka ni Kuaraw. Garod maray. Day ta, ti kam malayk. Pangbiro kam ngay kadagiti na itayab nga atab di balayaw. Day ta pa'y garod ti may sa problema kita. Ay, adaw ti problemam kabadaw. Ay, adua. Pati nituyang ka. Tanay, kumurgura kanya ka. Ay, Sa pa'y nagrigat ngay, aywan ti bakay. Nay, agkarkaraid kamot dito'y arubayan nyo, maray. wen maray. Tanagaduti natin nag-abulbulong gapo iti bagyaw. Imbag at abulbulong laang ti problemam. Jay balay may, na itayab amin nga atap kandiding na. Ay, kasta nga rod ti kuna ni Badong Mau. Isaw ti aramiden na itamaray. Tasyak, mapanak agpatulong di ta barangay haul. Ay, wen, taadda itadda atulong. Ay, adadainteng kan kwarog ijay. Ay, narigat at talaga ti saan ang makapagsagana, maray. Ay, pudno dayta, maray. Imbag da ito'y balayo ta saan anaan anaw. Nakita mo't asakbay ti bagyo, tinarimaan dainteng kan kwarog. Day tamot timbaga kinibadong ka. Ay, kan may sa, maray. Tirumbang ngamin nga aramiden nyo kan ni Badong Mau, agsagana. Ah, Gumatang kayo mo't itibukod yu amartilyo kan ragade, kas kadalansa, tasaan kayo abumulbulod latan. ayun maray, may sapay day ta. Kan isubliyo jay binulod yaw.
kasapulan mi mat. Ay, wun maray, ibagak kinibadong kaw. Ay, wen taamangan no tagikuan nyo manan akas kadagitiim mo na abinulbulod yo iday. Isubli may maray. Sigay, panawan kan, tamapana kun ijay barangay hall. Ay na to yang kanta tambadong. Talaga anas kan tinaan-anay a panagsagana no adda sumangbay a kalamidad. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Junreb. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.